Mbifurize amahoro n'imigisha, reka mbifurize kumerwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Turagarutse rero ni tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2025. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe z'akadasohoka utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Nigarukiye mu makaritsiye adasanzwe abarundi bati nyamara zirakaritsiye uzabubona ikizakubaho, nyamara zirakaritsiye uzabubona ikizakubaho, ariko ku nshuti magara z'akadasohoka zituye hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nanabashimira rwose kuko mumfasha kuza hano nkakorera ibiganiro, ntago ari ibintu biba byoroshye. Ndigarukiye rero kuri no tariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2025, ariko barabibona yuko umwaka ugiye kurangira njyewe wanjye nawutangiranye icyitwa makuru adasanzwe, nawutangiranye icyitwa ripoti ya risasi na majeruhi mu bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Urugamba rwakomeretse kandi rwahinamiranye, umutwe wa 23 mitwe twari amasisi ahitwa Ikabamba mu murenge wa Osoba Nyungu wongeye gukubitana bikomeye n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Ni mu gihe kandi Alliance Fleuve Congo ba 23 bamaze kwemeza yuko ibiganiro hagati y'umutwe wa 23 ndetse na leta Kinshasa bigomba gukomeza. Byose turabyinjamo ndani ya ndani tubabwire uko situation ihagaze muri rusange. Ni mu gihe kandi turi buze no kugaruka muri byinshi biri kuvugwa, byinshi biri kugaragara, biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko leta ya Kinshasa ndetse n'icyitwa AFC ba 23 biyemeje gusenya icyitwa Wazalendo. Nyamuneka ni nyuma y'ubwicanyi, ni nyuma y'ibikorwa bidasanzwe bikomeje kugenda bikorwa n'icyitwa Wazalendo mu misozi myinshi itandukanye, ngo leta ya Kinshasa ndetse kandi na Alliance Fleuve Congo ku bufatanye bukomeye na Qatar ku bufatanye bukomeye na leta z'ubumwe za Amerika ngo baba bagiye gusenya icyitwa Wazalendo. Ese ibi bintu biraza gushoboka? Byose tubiteze amaso mu budasa bwacu, aho tuba turajwe inshinga no kuupdatinga no kubamenyera ibyo mwebwe mutamenya no kubabwira ibyo mwebwe mutakwibwira. Nyamuneka ahitwa Warikare muri Ntoto urugamba rwakomeye rwabaye ihurizo. Ibi bibaye nyuma yuko uruhande rw'umutwe wa 23 rukomeje kugenda rusatira ibice byinshi byo muri teritwari ya Masisi ariko byegere muri Warikare. Byabaye kandi nyuma yuko intare zasarambwe zagabye igitero simusiga guhera mu masaha mu gitondo kugeza ano masaha, aho urugamba rukomeje gukomeretsa kandi no kuba ihurizo nk'uko amakuru ari guturuka muri bice bivuga yuko urugamba rwongeye gukomera cyane uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'uruhande rw'abafatanya bikorwa ababo. Ni mu gihe kandi uretse Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru hari agasozi kitwa Ikavinyonge, hari imisozi yitwa Uhevi hafi y'ikiyaga cya Edouard. Urugamba naho rwakomenetse kandi rwabaye ihurizo. Ese ibi turabyita iki? Turabivuga gute? Byose turabyinjiramo ndani ya ndani, mubwira ukuntu abarundi Antonov zigira kurenye zatunze abarundi zibakura Iwarikare nyuma yuko agasozi kitwa Intoto na Muriri byigaruriwe n'umutwe wa 23. Abarundi tayari icyitwa Warikare ngo bari bafite umugambi wo kuyitanga nk'impano bayihereye umutwe wa 23. Ese ni ukubera iki abarundi bari gushinzwa gutanga ibice FRDC ihereremo? Kuki abarundi bari gushinzwa kugambanira leta ya Kinshasa? Kuki abarundi bari gushinzwa kugambanira ubutegetsi bwa Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, kandi Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaremeye gukorana nabo? N'abarundi rero bayobowe n'umugabo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye mwene Nzamba wa Nzamba. Nyamuneka ukomeje guhura n'agaterera Nzamba ku butaka bw'u Burundi agahura n'agaterera Nzamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari guturuka muri bice bivuga yuko ibintu byakomenetse kandi byanahinduye isura, ibintu bikomeje kuzamunetse kandi binakomera cyane. Benshi bibaza bati se iri hurizo Perezida Evariste Ndayishimiye yishyizemo cyangwa se arimo araza kurivamo ate ko ibintu bikomeje kuba ikibazo gikomeye ndetse kandi ko ibintu bikomeje kuzamunetse kandi bikomeje no kugenda biba ihurizo muri rusange. Twikoza rero mu misozi itandukanye, turajya ahitwa muri za Baraka, turajya kuno muhanda w'Uturuzinari 5
uva za Kavimvira, uva za Karungwe, umanuka werekeza mu misozi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo, mu misozi Minembwe. Ubwo Useni birumvikana yuko ubuva za Fizi werekeza epi za Karemberembe werekeza mu misozi Minembwe. Nk'uko amakuru ari gutangazwa biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ibintu bikomeje kuba bibi, ndetse kandi ibintu bikomeje kuzamba bikomeze kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Igisirikare cy'u Burundi bongeye kukibadirisha bagikura ahitwa muri za Kavimvira, bari kubakura ahitwa za Kiriba babamanura mu misozi ya za Sud Kivu, bari kubatwara mu misozi y'Iminembwe, nyuma yuko abarundi igisirikare cya FARDC kiri kubwira ibukuru kibabwira bati igisirikare cy'u Burundi kandi nyamara gishobora kuba cyagambana kigatanga Uvira. Nyamuneka ibi bibaye nyuma yuko ibice bya za Mayimingi hariya muri Shabunda, imisozi itandukanye hano muri Shabunda, ino misozi yo mu birembo bya Mwenga, imisozi yegereye ahitwa za Budodo, imisozi yegereye za Nduba, Ngweshe, mu misozi itandukanye yo muri Mwenga, nuza FARDC ikomeje gushinja igisirikare cy'u Burundi kugira uruhare mu kuba umutwe wa M23 ukomeje kwinjira muri bice bigizwemo uruhare n'igisirikare cy'u Burundi. Ibi kandi tukiri ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko hari inzego z'igisirikare cy'u Burundi zaba zigiye guhindurwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Uko umunsi ugenda uzaza undi rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko inzego z'igisirikare cy'u Burundi zimwe na zimwe zigiye guhindurwa, ndetse kandi bikavuga yuko mu nzego zigiye guhindurwa bimvuna avuga yuko harimo n'abasirikare bakomeye b'igisirikare cy'u Burundi. Nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi, ibintu bikomeje kuvuga yuko ingamba zafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye harimo no gushaka igisubizo cy'uko nibuza inzego za gisirikare harimo n'inzego zikomeye hagati mu gisirikare cy'u Burundi FDNB zishobora kuba zahindurwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Biri guterwa n'iki? Biri guterwa nuko bamwe mu basirikare b'abarundi ba FDNB bari gushinjwa kuba bafite uruhare mu gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo murabizi Rege Tabara twagiye tuyigarukaho tugenda tubabwira ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwikanga kudeta, tugenda tubabwira ibibazo byinshi byagiye bigaruka, ariko nanone agatoki kagatungwa uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu basirikare agatunga agatoki abasirikare be bakomeye hagati muri FDNB. Kwikubita rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uwitwa General Prime Niyongabo ashobora kujya ku rutonde rw'abantu bashobora guhindurirwa inshingano, ndetse kandi mu gihe gito bakaba banatabwa muri yombi mu gihugu cy'u Burundi. Nk'uko amakuru ari guturukayo, ibintu bikomeje kuba ndetse kandi bikomeje kuzamba uko umunsi ugenda uza haza undi. Ni ibibazo byinshi kandi bitandukanye, kandi bikomeje no kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Bikanavugwa yuko ibi bintu nubwo bikomeje kugenda bigaruka mu gihugu cy'u Burundi no muri guverinoma ubwayo icyitwa ishyaka rya CNDD-FDD, ibyagiye naryo bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Benshi bavuga bati ibi bintu Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo abyikuremo biribuze kumugora cyane, kugeza ubwo aho banatangiye gusakasaka abaturage imbunda hariya za Cankuzo, za Ruyigi, bari gusakasaka imbunda abaturage batuye za Makamba, bari gusakasaka imbunda abaturage batuye za Rumonge. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva imbonerakure ziri gutunda abaturage babashinza kwifatanya ngo n'abanzi ba leta y'igihugu cy'u Burundi. Rumonge ni ibintu bimaze igihe kirekire rwose. Benshi bibaza bati rero ibi bintu biraza kugenda bite niba koko bikomeje kugenda bitya, leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje guta muri yombi bamwe mu baturage bakeka ko ngo bari gufatanya n'abanzi banga guverinoma y'igihugu cy'u Burundi ariyo y'ishyaka rya CNDD-FDD. Nyamuneka rero ibi ni ibibazo twese turi kwibaza bati biraza kurangira gute, ko bikomeje kugenda byibazwa ndetse kandi bikaba n'ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi, ndetse kandi uko bikomeje kugenda bizambazamba niko mu gihugu cy'u Burundi bamwe mu baturage bari kuvuga yuko bagiye gushaka buryo ki bava mu gihugu cy'u Burundi bagahunga. Benshi bakaba no guhungira mu gihugu cya Tanzania, aho binavuga yuko mu gihugu cya Tanzania uwitwa Perezida Samia Suluhu Hassan uyoboye igihugu cya Tanzania yatangiye kwamagana bamwe mu baturage b'abarundi bari kwambuka mu buryo butemewe bahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Hari ikangwa rero intambara mu gihugu cy'u Burundi nyuma yuko urusaku rw'amasasu mu minsi ishize rumaze iminsi rwumvikana za Bujumbura, nyuma yuko abanyamurenge bakomeje kugenda bahohoterwa mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho, nyuma yuko bivuga yuko umutwe wa 23 ufitanye ubufatanye bukomeye no gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa leta y'igihugu cy'u Burundi. Nk'uko amakuru ari guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane.
FDNB igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwisubiranamo. Turagaruka kandi kuri byinshi cyane bivugwa bikomeje kubera ku butaka bwo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho uruhande rw'igisirikare cya FDNB bamaze bamwe gukuramo impuzankano zabo bakigendera. Ni situation rero mu gihugu cy'u Burundi, ntago ndi bujye kure, njyewe ndibanda cyane mu gihugu cy'u Burundi, twibanda no ku bwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage bitwa abanyamurenge mu mujyi wa Bujumbura no mu bindi bice bitandukanye byo mu gihugu cy'u Burundi. Turagaruka rero ku cyitwa ibikorwa bidasanzwe. Ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugaragaza ibikorwa byo kwibasira cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ishyaka rya CNDD-FDD, cyane cyane ngo ababarizwa mu ishyaka rya CNR nibo bakomeje kugenda bitabwaho cyane, bakomeje gukorerwa ibikorwa navuga yuko bitari byiza. Ibi byose biravugwa yuko hari abantu bagera kuri 6 bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kugaragarwaho n'ibikorwa bigera ku 9 byo kugomora abaturage. Ese ibyo bikorwa bigera ku 9 byo kugomora abaturage byanatumye abo bantu bagera kuri 6 batabwa muri yombi ni biki? Ni ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Amakuru yo ni menshi cyane. Turaza kwikoza mu mujyi wa Bujumbura mu bisozi yahariya za Cibitoke, tubabwire uko situation ihagaze. Perezida Evariste Ndayishimiye mu rugo rwe icyitwa umutekano yagikajije nyuma yo kwikanga yuko mu gihe gitoya ashobora kuba yakorerwa kudeta itunguranye. Ese ni iyihe mpamvu ikomeje gutuma Perezida Evariste Ndayishimiye yikanga icyitwa kudeta? Turaza kwikoza kandi ku ruhande rw'abaturage benshi cyane mu gihugu cy'u Burundi, abenshi muri bo bakomeje gutaka icyitwa ubushomeri. Ni mu gihe kandi bimwe mu bikorwa bitandukanye bivugwa yuko bigira uruhare mu gushyigikira abaturage bavuga yuko ngo bategereza amaso yabo agahera mu kirere. Turaza kwikoza kandi ku ruhande rwa situation y'imikoranire iri hagati ya FDLR ndetse kandi n'iyi leta y'ishyaka rya CNDD-FDD y'igihugu cy'u Burundi, imikoranire ikomeje gutuma uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yisanga ahaga. Nibyo kandi nanone ni mu gihe kandi abaturage bo bakomeje gutabwa muri yombi bashinzwa gukorana n'icyitwa Red Tabara. Ni mu gihe kandi bivuga yuko abenshi mu bari gutabwa muri yombi ari abafite imiryango migari yahunze. Bamwe bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bagahungira Tanzania, ndetse kandi abandi bagahungira mu bihugu bitandukanye birimo Uganda n'ahandi hatandukanye ku isi. Ariko aba baturage bakaba bakomeje gushinzwa ngo kuba bari gukorana cyane n'ababarizwa mu mutwe wa Red Tabara. Ni umutwe wa Red Tabara bizwi cyane yuko ukora nk'intare zasarambwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse kandi bikavuga yuko iyi Red Tabara uko umunsi ugenda uzahaza undi niko ikomeje kugenda ikaza imbaraga zidasanzwe. Ariko bikavuga yuko by'umwihariko Perezida Evariste Ndayishimiye mu kugaragaza yuko Red Tabara ishobora kuba yaba igiye kwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cyangwa yabiri ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ngagerageza gufata abasirikare akabambika impuzankano za gisivile, akababwira ati mujye mu mujyi wa Bujumbura murasana ubwanyu, abaturage nibumva urusaku rw'amasasu ntabwo bari bwongere gutaka yuko bafite ubusomeri cyangwa n'ibindi bibazo birimo inzara n'ibindi bitandukanye, ahubwo baravuga yuko umwanzi ashobora kuba yaratwinjiriye. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda byiyongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje gukoresha amayeri n'amanyanga akomeye cyane yo kwibanda cyane mu kugaragaza yuko icyitwa Red Tabara ishobora kuba igerageza kugaba udutero shuma mu gihugu cy'u Burundi. Ariko bikavuga yuko nubwo akomeje kugenda abivuga cyangwa nubwo akomeje kugenda abikora, biravuga yuko igihugu cy'u Burundi aka kanya gikomerewe ndetse kandi kigoberewe cyane. Aha ndagira ngo dutangirire ku ishyaka rya CNDD-FDD ryamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri 3. Ni ishyaka rya CNDD-FDD ririmo abakorana naryo bya hafi, ndetse kandi bakemera bagashyigikira ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi abashyiramo cyangwa se
incengezamahame abashyiramo ndetse kandi zikanaba na ngombwa akazibemeza. Biravuga yuko rero aba bagaragaza yuko bashyigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye bagerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atazava ku butegetsi, kuko bivuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye aramutse avuye ku butegetsi, byaba akorewe kudeta, byaba amatora yo mu mwaka wa 2027 aramutse atsinzwe, nubwo bivuga yuko bigoranye kuko political systems zikoreshwa hano muri Afurika turabizi neza kugira ngo umuperezida wafashe ubutegetsi aveho, yaba ayobora neza abayobora nabi, ko bigoranye cyane. Biravuga yuko rero abangaba bakomeje gukora igishoboka cyose kugira ngo bashyigikire Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikavugwa yuko aba bose nubwo bakomeje kubikora bari gukomwa mu nkokora n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, cyane cyane baba ari ababarizwa mu ishyaka rya CNR ndetse kandi n'ababarizwa mu yandi mashyaka arwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa yuko ishyaka rya CNR ari ryo rifite abantu benshi cyane barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Bikanavugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo agabanye imibare y'ababarizwa muri iriya shyaka, kuko ngo icyitwa incengezamahame y'iri shyaka ngo byamaze kumvikana cyane yuko abaturage b'igihugu cy'u Burundi benshi babishyigikiye ndetse kandi bakanabigaragariza mu marangamutima ibitekerezo ibyo bakora. Uko umunsi ugenda uzaza undi rero ukabona yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibyarwo rwose bikomeje kugenda biba ikibazo ndetse kandi bikaba kagaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Nibyo kandi nanone tuvuye ku ruhande rw'abashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD ndetse kandi bagakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo barwanye abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD. Ni ku ruhande rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD bivugwa yuko aba bose iyo CNR navuze biri kuvugwa yuko bari guca impande bagakorana bya hafi n'imitwe imwe yitwaje intwari irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, irimo iyi Red Tabara tuzi kuva kera yarwanyije ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse kandi bikagaragara yuko uko umunsi ugenda uzaza undi ibi bintu bikomeje kugenda bihindura isura ndetse kandi binakomera cyane. Nk'ubu biravugwa yuko uwitwa Colonel Bofo Ndoreyaho, uyu nguyu wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi, nyuma yuko yafungiwe kuba yaragize gutya agafata ikawa akayohereza Tanzania, ariko gahunda ihari ari ukuyambutsa umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Tanzania igahita igira no mu gihugu cy'u Rwanda. Biravuga yuko uyu nguyu Colonel Bofo Ndoreyaho wahoze ari umuyobozi wa polisi mu cyahoze ari intara ya Ngozi, nubwo ngo bivuga yuko ashobora kuba yarafungiwe yuko ngo yagize uruhare mu kuba yarohereje ikawa mu gihugu cya Tanzania, ariko ngo iyi kawa ngo urwego rw'ubutasi rwa CNR rw'igihugu cy'u Burundi ngo kuba rwarafashe icyemezo cy'uko ngo bagira gutya rwose ngo bagafunga uno mugabo. Biravuga yuko ngo uyu mugabo ahubwo ngo ikibazo kidasanzwe baje kumusangana, ngo baje gukora icyitwa ubutasi budasanzwe, baza gusanga ngo uno mugabo akorana ngo bya hafi ngo n'umutwe wa Red Tabara. Ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mugabo ngo hari ibitekerezo byinshi yagendaga agaragaza yuko ishyaka rya CNDD-FDD mu gihe ryaba rikomeje gukora nk'uko rikora rishobora kwisanga hari indimuka, nk'uko amakuru akomeje gutangazwa, ibintu ubona yuko bikomeje kugenda biba bibi cyane. Bikanavuga yuko kandi n'uwamusimbuye Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga, uyu nguyu rwose usigaye ari umuyobozi w'icyahoze ari intara ya Ngozi. Biravuga yuko uyu wamusimbuye Lieutenant Jean Bosco Niyonsenga nawe mu gihe gito ashobora kuba yafunga, kuko ngo akomeje kuba yatungwa agatoki cyane mushobora kuba bari gukorana n'icyitwa Red Tabara. Ni nyuma yuko ngo yakomeje kugenda agira gutya rwose akabuza izi mbonerakure kuba zakomeza zirara mu baturage zikora ibikorwa bitari byiza. Ibi rero bikanavuga yuko uyu mugabo Niyonsenga, Lieutenant Niyonsenga wasimbuye
Bofo bikavuga yuko uyu nawe ngo yakomeje kugenda agaragaza yuko leta y'igihugu cy'u Burundi mu gihe yabikomeje gukorera mu kwaha ko gukomeza gushyigikira leta ya Kinshasa ndetse kandi no gukorana ni FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 cyane bya hafi, ndetse kandi ngo n'inyungu zivuye mu gushyigikira iyi FDLR ntizigaragare nibuza ngo zigirire societe civile y'igihugu cy'u Burundi akamaro muri rusange, ngo bishobora kuzateza ikibazo gikomeye kuri leta y'igihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero igihugu cy'u Burundi kigiraniwe, birumvikana yuko igihugu cy'u Burundi gikomerewe, kandi bikavuga yuko rero ku ruhande rw'abadashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD ntibanagaragaze ko bashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD, ntibari kuri opposition side, ntibari kuri proposal side. Aba bantu rero ngo aba bantu batagaragaza side nimwe bahagazeho, biravuga yuko aribo bantu bashobora kuba bateza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane dore yuko bivuga yuko aba ntiwapfa kumenya ati se umuriro ni waka barawuzimya cyangwa se nibo bakije umuriro. Bikavuga yuko kandi imibare myinshi mu gihugu cy'u Burundi igaragazwa yuko abenshi mu gihugu cy'u Burundi ari abagaragaza yuko batari mu ishyaka, badashyigikiye ishyaka rya CNDD-FDD kandi batananze CNDD-FDD. Bikavuga yuko rero aba bantu bagaragaza yuko badashyigikiye CNDD-FDD ndetse kandi bagaragaza yuko batayanze batanayikunze, bikavuga yuko nibuza ahubwo binavugwa ndetse kandi bikemezwa yuko aba bantu ushobora kuba ari nabo bashyigikiye iri shyaka, bashobora kuba aribo banarwanya ishyaka rya CNDD-FDD ahubwo mu buryo bwabo bwihariye bwa gihanga. Bikavuga yuko bo batabigaragaza bitewe nuko bazi neza yuko umudede yamaze kumenya yuko umurwanya ari uyoboye igihugu cy'u Burundi atapfa kukorohera na gato ya nyamuneka. Birumvikana yuko rero ibi bintu bikomeje kuba ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Nababwira nti abasenga mujye musengera igihugu cy'u Burundi kuko ibikomeje kugenda bikigaragaramo byo ni ibibazo, kandi uko umunsi ugenda uzahaza undi bafata ibyemezo byo gukorana na leta ya Kinshasa, bafata ibyemezo byo gukorana na FDLR yavuye mu Rwanda mu 1994 igahungira ku butaka bwa Kongo, abenshi bagahungira mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi, byaba ari hano muri Afurika no mu Burundi. Murabizi neza yuko bacumbikiwe cyane kuri ubu ngubu noneho ku bwa Everest Ndayishimiye. Mwabonye ko Kisekedi Shilombo yamuhaye abarenga 6,000 kakanya akaba bacumbikiye, akaba ari kubatoza ndetse kandi akababwira yuko azanabafasha ngo kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda rwose nk'uko Perezida Kisekedi Shilombo yagiye abitangaza. Ni ibibazo rero ubona yuko bikomeje kugenda bituma ahubwo kugira ngo leta y'igihugu cy'u Burundi ikundwe n'abaturage bayo, ahubwo abaturage bakomeje kugenda bagira amakenga bitewe n'ibikorwa bikomeje kugenda bigaragara hagati mu gihugu cy'u Burundi, ndetse kandi ku munsi ugenda uzaza undi niko bikomeje kugenda byongera. Nyamuneka reka mbifurize amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani, impagarike n'ubugingo bigume mu mitima yanyu, nongera kubifuriza weekend nziza, ndetse kandi nyamuneka mbifuriza kumererwa neza, nongera kubabwira nti amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani bigume mu mitima yanyu.